Kador Barsnong Kimusniang West Jendil District Hakasien Balai Kalapenlong Daka Common Platform ni Kejinyalap Election Hakaju Kerensan Nakabenta Kikertong Kibaya Aireng Hak Election MDC Sya GHDC na Jowai Sau Constituency Men Hakakat Sau Trip Rempang Arjar Arpsan Hakani ke Common Platform Bala Penyai Da Wahid Senong Uba TS Bamon Lawan Manasimenta Da Uba Yabat Lang Talang Naka VPP Uba Dikil Sing Power ke NPP Uba Saran Paswet nak INC, uba Deyu MDC pementa buat uba Munlai Pariat kum kertong simet, uba Deyu MDC berim balasak penrem hau ba Saran Paswet, hau arza kakandai karba ukertong ke BJP, uba Hemon Mitri Pawapat, uklemwan ni simenta. Kini ki kertong habakren pan jingkersya na kipai ba kilapan senguru ialah kenong rem bat katong terekam beki angnut ladaki poi haka jingjam. Na peneng kini kertong uba Dikil Sing Power ulah pendam yeledi hak jing dawai bau blei un pai ki pai ba banjien do biang tam na peneng jung ki saungut ki kertong kam de nang heni ko o wani ki store gati o wani ki bano gati kam jo la o ko sta jo tli ko plan nang wa ko bo ko kam jo la bai kam sai ni kertong tam na ne kan ni chani emi sogot heni kam kita kinang yele yang ta Rai, iwa kaman yang ujian kayu hatam abang na perdi ini kisomot yude jeng hai uyaleh jadi katma. Kenapa katma uyaleh yang mando katma emro hai bertu jisu panu dem. Hawak siap aciki yung kisem. Hawalaya saya jahat nyawa kini kijing uhud kijing yam. Ngat ajat pile kiwa emlang heni manjur hibi yang gani. Kawangas nyawa Yuiwa Kian kopsar krek kam kia ikirit kiria Waile onga kam te kam kanuksa Yu pihak kejing yato Wakini kikari ki motor ki yang ile Em dikatukan ni kikari Kiwa tak yit yong Kamu orang itu porwa kan yui kopsar krek kang ikian dada pikian le bigam te kafai sagawile ejing itu ki kam kontrak yui wa ki kam kontrak le krek no wi le ni a hai ni por menchua akan mo ejing tibi yang awasan kilometer ke surak da krek da ki cipawut da krek da ki cipawut Yoi wa kata ke circulation kata ke jingya kelang ke paisa em ko prai waro yoi dewa kamtam ya kani ke election MDC kawe iya khuni nak benta ke district council yoi wala cipau kan arnai klem ke jingsu tapi yi gini ke waro kiwa paman ke jingot ke jingya ke jingdo jingkermen ha kajing yang uti yang kani kesorka lenyau teligis nem dedep katu ulah cucu yang kajing kelam ki yang kajing itu we ni por yo kajing mi yang kani ke parti VPP em ko kata kajing kelak kamu nyawi wa ke parti ke yang i perta ko khudi pi wong i wan ra yang kata kajing kelak ngah ni por kelam wa kajing kelak Hejing itu wa keperkat keperdai. Mencua uyele election. Keli kibru hawalai sayuk yang kile cakim salat katwan kulurepi. Nasnya hawalai cung kilok pidor kani yang kianga katwan dikerdan depi. Kata tau kajing kelah keperkat keperdai. Kawaan mencua tap MP 100% kat balik lepoi kat news nem ngayu nyau phao halu phao persen lawan dua tahun chanong khandong matan nyau sarong khana ya kacang lajong kiyoka wa phao persen kiwa wan tahun ki paradam changchunong yang gani ka dong kimusnya keman penga wa perkhana wa to paya u ia ka jing chagi untuk duya ki bru kiwa em hakin chunong Hanrai ia yang jeng chagri ko kaman penim ya kata ke district council ko da bangkrun
Kuat kiparlok kena kepada yok pension hadok gini isi klaim tulok klaim pension. Ke district council kuada bangkrut. Ke district council ku pencadangan ya kipara bakre. Ngakak kre akan kam sarkar. Njuem uduk tulok achis. Handrai ite kilok kiwa chakri haka Jalke Hills Autonomous District Council hadbi benai klaim tulok. Kata penman kayana walaupun jauh walaupun perhat iyiu leในบรรดาที่กิลอกฮันไรกัดนังประทานนังเสียทัวว่ามิจิมาอยากรีจันทร์ว่าไม่อาเทียมนะอีเล่วันไงอีเล่อันกันนี่กับปาร์ตี้ NPP ฮักกันนี่กับโปรเดินผ่านชาโมว่ากันนี่กับปาร์ตี้ NPP ว่ากัสเรมบอลyang kaman katat chemoว่ากาโตฮักกินี่กิเลพาฟันสเนมที่วันงานดราม่าอยากกินसरकार को फेर की रीजनल पार्टी सरकार के कांग्रेस सरकार बकनी की सरकार ये है खावलान cuma bagi सरकार NPP dan ego dan cekri pembahasan dan kayi hak rukam skim yo penroy ko skim yo penggerak ko dan kayi ke inflation kini ke सरकार leko cibol cha lagi sanspa urus paca Neti daw ni wan liker pon neti wanga kuwa oman kejingkai jingdia kuwa office council yang i kuwa oman ko mulai baik mulai nanti kuwa oman ka accountability oman ko yosuk ko biang kejingkai nei bha kamu man kati kamu kelam kui ni bhe udah kelam cuai yang ni wa ihi dari MA kinong kre yo ang kawang kisikurim mani nara yo ang haki bru nyaw kunay mani kiro usah kiwas nyaw in bru man bedak haperdi bedang nyaw in mi so khai tipine iti daw yo am so khai haperdi bedang nyaw in oke kedian yo lop sidnaiท่านเลยกูดักสักคนนั่งต้นในที่เก้าบนฮีกินองเรกว่าก็มันเนี่ยแต่เงาวันน้องเลยไปกัดกำมีโยยองอ่ะอีกเสียยองอียองก็ดิสคอนซิลแม่มันเนี่ยก็เบียงจริงแข็งจริงเด็ดในที่เก้ามาวันเบียงเนี่ยนี่เขาคนโม่พี่ฮอสเนมว่าวันเนี่ยนี่เงาอ้องเลยไปก็เสียยองก็ดิสคอนซิลกัดนี่นั่งเฮียร์ก็ในเรามาลายปียองไอโยยองไอเชมยองไอว่าเป็นเบี้ยงเป็นต่อยังกระเตะว่าองโยลายเป็ดก็โยเบี้ยงกระจิงแค่จริงเนี่ยกัดกำกระจุกโกกันนี่โยยออีหากันนี่ก็กระจุกกันนี่กระจิงแค่จริงเดียวกับมันก็โกเบี้ยงเยี่ยวควาตร์ลีจิเซนเลบนายกัดกำกระสเตกันก็ต่อยกติดอีกินองยกติดอีMDCกัดกำกระจิงแค่กรอยตีกระเชียยองกระนองเซลในภาคนี้เราโอเคมั้ยเราโยเยาวชนกิจการยาวมุสลิมฮันไรอีวันองค์พิงาเก้าMDCกัดกำโยยองนาดักมันนี่มัสยาวสิคนติดในวันกับไฟสายาวชนะยาวมุสลิมในที่ดาวเป็นมันในงาเป็นประคับโชว์ไปงาว่ากระจิงแค่จริงที่แอบเก่ามันก็โมเบียงโยติดอีโยเลยอีกชักโคมชักกระโดดพี่บอกกันโมพิจิเซนก็สิระดับการนี้สกัมนี้ดาวปอดดาวชักดาวมันนี่ก็ชักโคมชักกระโดดระดับกระจิงแค่จริงเนี่ยดาวมันนี่ก็ชักโคมชักกระโดดกัดกำจริงโยยองนากันนี้รอกับปอกูกำตังว่าอีเลดบักลาวเจรองมีขมัดให้เท้าย่อยกันนี่ก็ direct funding ในบ้านกันนี่ก็ bill ก็หันหอกตียองก็सरकारอินเดียแล้วเดิมแม่มที่ปลูกอยู่เชมพังรายกล้ำเสียตายให้เท้าย่อยกัน direct funding
Wa bo jing ma go yang ai pi ya scrap ka section. Nada scrap nada penduk pendang ka section ka jing ma hamong dengan staff di council do telap ki wa im to yong ki kam ki yus ong kam. Nada penduk pendang ke sarkar India ka section ka jing ma yang go yang ai. Ka jing ma yang ai kon ni ti. Ya ka menret man ka wi. Nada pendam gri ka jing long tre yong ni pendau chiap. Man ni ka yong i dau tu. Kajing long trade justur gerti dau doi emba ka possibility bagi sarkar India musgap ga ka section dei dau eba gi hespa na India ne tai ki wo chong ni phao ja kror ki khmat ki ro jadi jantia chanon i seni ile phai gi khmat ki chanon i seni eba chanon i seni em ga spa ba mariang mo blai kan radio ni ki mo goror ki cerkai ki em apo ri jantia ki north eastern state ro ki khmat ki cheni eba apo India style plain rimadan memi walo ya pencoi jadi ste kan ni yo penduk pendam ya ke section dawa di pelok ni lo program kamtam tani perkhadin miat tan melinggi snya parti tan melinggi snya percing mudi tan melinggi rejing bichni dengan not tani tali ni ke por dewi jing mud dewi dan jing berkhat tani lailan churup yogi pelai imga kemni gari ngejaj guru gumaya gyonga awapi pelok klamane mensin ham ben sep ai ka kebut gyong pi ham nok kurmar ka jadi sep ai batan ne ba la membru doyoi hagani ke temu kanni memne ke leader dis council ite tali tibu je di economic manong ni por go chamsap go champang go tibu ti lai klam ngau pi ka jingma bo go yang ai pi ya ka menret man go wi yong ni kon ti Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya